Talofa o atamua le Samoa Entertainment TV mai ia pia ai usi mai le whaafonga. Ua toe whaatasi ai nei le fiu anga solo i le nu e tasi sa lua nu o le nu tele ma le nu laititi i le umane o le palo ta tele le tunu i le lua o lua tasi ma bahai le fonga wa peitai o le astona i taluai na talai ai fai to o le malu le kalesia fa apotopotonga Kerisiano Samoa ai ngā lulu e whaatasi ai whaafea ngai ngai valu o le fiu anga e ala le lotu whaaftaim whaatumulia i tama whanau o li im fai pule o le tofi o le tu malo i le malo ai o tina matamai tai. Mai le tai o le sauninga i le tai au na ia saunoa. Whaaftai i le atua le taulanga pa ia. Mai tumutumu e o i whanau ua poto solo i lo malu. Ai o whanau o i o tunu umamau. Ua amataina ia te o le atua ua matou le tu mau le poliuli ma le li o le lulangi. Ua whai mataulanga i vi i ai o le atua. Whaaftai le soifua le lei ma le soifua maua. E peonta ua le whaita talo o se le leinga mai a te oele atua ai o le aso ua te tala ai whai tutoa. Le umane o le sauninga whaaftai, so o ma le awa o le whailoa inga, ma le whainga ai e pāti pati ai, le toe fo'i o le whioanga, ina tasi le nuu. E tele a talai manu, a iti talai mala, ai sea o whailoa ai solo, sa ese, a le o whai le whailoa inga, i le manuia, ma le alofa mai le atua. O a fo'i ni batia ma ni esenga watea. Ia leo le aso neighbor wa tofaina o le a whiloa i ai tausanga uma fo'i. O le a whai ai le nei lotu. Ia o winga lama o soifuanga, e whapenga lama. E le ato tole tangata. Ai o le anganga ma le lotu mawalalo. Tupe le atua o ia le whaamanga longa. Solo awal ko yung kau dia mafakas mapakai. Ayo ni awal nga be kuan bes ay mangwia kere ka ko waso malfa mangoy. Tele to ai ngatas. O le tasi fa toninga. O le tasi fa folinga. Ma le tasi felanu na nua. O le tasi le utatu saidi. O le tasi a ia felanu na nua ai. Ina lopa malanga leo le tu avene po tasi tato te tasi nei o lava le famu mau mia tato waso se fua mia ya tu mo pere leo le tu uno solo tato du ya sui ko e fua le aso le aso a faaftai ai maulunga ma tila upuia o loto ua tu fatasi a tasi e loto, tasi e nia, e tasi fo le manuia. Le manuia le nasa sa e manuia a toa solo, o na whapea lea, solo, le loto tasi lea, i e pei o le u e whana i le vatetea, pei o le u, i le limo o le toa, o ai le toa, solo, manuia. Mai le lima sfultasi tu malo o tātua tunu, e se fulu tu malo o soi fuai tangata silia lus fulwafe. O le aleo o iai fsosoani tutusa e peo na manu iai le silia sela walu fulwafe isi tangata nuu, o usita ia o lato faipule tu ungol poloketi miliona tala le malo. Ifa mele sa o ngani ele amta. E te tau ana i sui o le bang fa il fast. I te tonu o le fon fa vai. Ka fa lato ia o na poloketi marmala mantau. O tu malola se fulu e pito i siri nafi. O tu malo mtu ala yani sui o le fast pito. O fa i pipi e lava le fitfilinga o lato tonu fai ma mea. O nai tu malo e se fulu pe on sa anol tai fono bloketi miliona tala le malo. Le sunga la uli el mali e toa pola tai vao le Water Schmidt. O se tulanga e whaano no ai tele ona o le taula amuai o fai pule o nai tu malo. O ia ana lua o ana lua. O turi e sere tui te fono le fast. Lolo matawama. Ia o matua tele le fetena inga male upua le sapo pule. Nona vatua tu falo. E la wali ali mai le luce la wafi. E lono winga. E le ma lo me lea. O mana vatu fai fa vai, me fai fa tonu ma
ai inga e fai ai inga agreement funding agreement e distribute el tupe ia le mo mua dia di mai mele ele fai lan fa wow tina ngalo ele committee fa foi pakka uma surve se ilo muri ai fa halu pedro che ti o ia lai tu malo lo sta ia e mala tu territorio mo ma fatu la male metone io lai da fa so patola tu paketti patola tu fenga fa vai il fa solo ia to sole si va mun se la rima su wafi por favor vino tongi la fenga rema ia na vai no loro vai no mun porcentae fa se la un tu po e fa algo por che tu ma vedi tu malo so ngala ulen mali toa te fono bloketti miliona tala ile te pena yo matua ma fa na ule toya e wa onga peitai ole uti o faya onga lo tatu tunu os fale tonu elena o Samoa lo afiai e pe on sa no fa ton silon tanga wa onga ta longa manga nu le sunga e au Chris Hazelman il tatu fa talanoanga o se afianga lo tupula langi atoa peitai Samoa la vai o lo maua pele fa tananga mo limtanga wenga mo malo e to nga lulu e faya onga lita e so soni fa nau ai mai se wa onga inu o lo va penana mai pele fatangana mai le ofinga wenga malo le to fa ma o tatu tangata wa malo lo retirees o nai a wala ia o lo so soni tuai ia tatu malo ai le ta fi fo ile le nau fo ana to yo le no malala fanga if so swani fo o lo tele ia nisi o nu o lo so swani ata le no wala to ia o ye foi por kalami ia lo fa tati to no lalo vai no ekalesia mo study centers ia o ye foi si study centers for so swani mai foi ia fai pulia i tu malo ai mai etam fa ndau le nu if so swani wa ia por kalami le ai ma fon mena o lava la fa ngalben la tu lo fatino ngal ben o le uti o faya o ngai nu itu o wo oise manatu le pule ngai tu fatasia nisi o ngai nu peitai e Leilua se tai me tu poile na mana onga talu e yai fo i tu e fa fai ngata ai mai se lava ya o ngai nu mai tu malo o le si me to tio lo tanga yele mtanga luenga e pe on sa no fa ton sili o le faya o nisi vasenga i lunga so ta inga tele vave ai mana mia fo ile tai me faya ina ta penanga ua fa mauni mai le fionga le fai pule o le tu malo fa le ta fa le tofa ale vena ale o toamua le la sanga wo o ia ile la to lango le polkalame miliona tala ile to sanga le malo e tala le officiale o le fono fa vai le tu malo ne flat numero fa e le tu la lua le ultima se fianga tele a te ua fai ona social official sa tu na ia foi le fa to tanga committee sa e foi ni simana tu e lisi se no fonga fatu el official pe wana o fina wina le ai o le ba nga tu pele wa fam tu ina mai le prokeki le tawan fa sia stato Malta le fono fa va e le lumana ina le tu malo e uma foia wi ka ya pe pale mai ni si pule o ya o le we stato official pe o tulanga na o le official fola faleta numel fa ya le tala nele lua nele udia ma se pe fianga tele na te uma o fursia ko e fina halo o le committee fa ko ia pa pena ko le tu malo faleta fa o tu fala onga po tu se fanua tu ma oti o le fanua le ya nele wa fam tu el fanua le ngo sale ile tu wala le nga tai lunga sami il me sa ile fa le committee ia o le fanua la le fito tonua ia fionga ili swap fo ia te o nei ma le tofa ia ale le kai o committee ia pe o le o le aingo sale ia o mo hele mo le foto ia ma o fa le la to fina ngal malie e fam tu inatu le fas fanua le ia fa si ile mauta le fon fa vai le tu malo ia mo le lumana ia le solo ai mai o tofi fai pule o le nei tu malo. Le fionga fai pule o fale ata tu fa ale vena ale. Na mawalunga le nganga fa aftai o le fai lau tu sir ka peneta ai o le office silium tanga luenga al palemia. Le sunga anga fili shem leo le lango ama ave ese o le tunu ul fa taunu ino le anapongi fa altau sanga le malo.
ina ua whaamawai alo i ai e ala le sauninga le maunga waia. Ori atu matu nga whaafitai ia i tāpenanga nā tupe fitoa pese lea o i tātu i pese ia e mai ufu i tāpena i le i lalo taitei ngai whionga mista o aonga leo mai ase kula whaafitai atu i le mtana wena o lo whengai ma una o le tau leo i ele le wasa ma sami ia le mtana wena o whaatuanga mwhainga whaiwa matu mtalo ia whaafulua li soifu mogo lo whionga ia manu msiofo ia le fiona le municipalidade mas no Rio Carleta o Francisco o fiona e Francisco tua pela sua popular ia vai foi isso malo a mene isso vai isso é leva ia le saber para mim tentar o ia tu mato na fafte ola na pongi na fa mau ile asusta le na fa mai alo ia i foi ile fa ai ungol vai aso a o fata o tolia i pea na fionga le tamai tai palamia le fionga fio me na o mimta a fai ngasinga se le mota ngasinga se i Niusila mali putia mai elo na tau ainga le sunga i whawhenga inga ia lale pe teru tau manga o le aso ma le aso a o tapu a ia ai elu tatu atunu sa ili ngā tonga fiti alo na taitai inisi o tala wa amatai le tau sanga ngalue le sisi o manga o tangata Samoa i Ausitalia ili maliu wai o stasi ilungol a waltele talule ave taavale fatamala o le fale tonu le na tupu na nafis pitonu o melepone na so aia le ave taavale o staule le asa moastanga tai lungo le tele mamali wai o lo tala no ai le sunga le whawhenga inga o lea pitonu le sunga Freddy so alo talofa le o mau atoa alo na wha moe o le afale pui pui moni tau sanga i tele ona o le ave taavale le wha auta o mali wai le tangata le tu e fesosoani pe vala au le fale mai ma leo a tonu e o atu sosoani mua ia ISF e ile soifu o le umaliu. O le tulafono Australia e o valoa ma le sifulua ma sine te falpuipui ai, a ele o citizeni Australia e ma ngaloloa to e tipoti le tunu o lo e citizeni ai e pei ona le iputia. I tausanga taluai na le masino whalavelave tau tamale. Na afiai soifua tangata Samoa whai ngā ruenga whaabai taimi, ma whaalawa i tele ai pēr whautuanga i le ave tamale ma le whaetete. O lo tawhi ai pēr le toi whai malanga tō tātou tangata i ngā luenga whaabai taimi mos taimi le tū mau. A o tau mawhai ai le mālo e mata i tū se fofo, o whaafita auli o whenga iei nei manapol kalame, e au fi ai le so na o tangata whai ngā luenga i whafo, ai o le male pelepe ai o ulunga li e le ngata o le mulilua o le tamā, po o le tina o lo alu e ngā lue whaabai taimi, ai o le tūlanga fo ile nā o lo moli mawina le tamā po o le tina, o lo whaatalia tu i Samoa, whaatasi ai, ma mio le taupulea o lo whai e atunu e mamau e lau whai ngā ruenga. Ua tau fiai le vai ngā leo ma molia le avata abale Samoa, le na maliwa il tangata i lungo le awala i Brisbane. Mau Samoa Entertainment TV, mas pa o poponga i le aso ataya o le alo fo le tua, ai fasai fwea.